Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Bütün dünyalarını, bütün alemlerde yoktan var ötüşü Allah subhanahu wa ta'ala hamd səbiz bulsun. İki dünyaya rahmet bulacağımız Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e көңіл түләбден шыққан салават шәрифләрбез ирешсен. Һәм бу изге җомга көннәрендә җомга намазларына җыйган барча дин кардәшләребезгә Аллаһтан рәхмәтләре булсын. Җәмәгать инде Аллаһ Тәала пәйгамбәрләргә мөгъҗизалар җибәреп тора иде. Шул үзләренең пәйгамбәрлекләрне дәлилләү өчен. Һәм шулай Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә дә күп төрле мөгъҗизалар җибәрде. Peygamberimiz indi şulay avurgan kişilerini de şifalandırdı. Aç bulgan kişilerini de aşattı. Bir kişikine gine savuttan küp kişiler aşattı. Susagan kişilerini de işirtti diyeleri bilen birge. Şunday türlü mucizalar buldu. Hem şu mucizalarının en zorusu cemaat ul Kur'an Kerim kitabı. Allah Teala şunday kitabını jiberdi Peygamberimizge. Qayсын bir kimde, bir qoşanda kıyamet günü hətli qabatla almay. Andi kitabını bir kimde yaza almay. Şunday rəvişdə, şunday til bilən jiberdi Allah Teala ana. Hem indi şul mucizanın ayırması nərsədə bütün mucizalarga qaraganda cəmaət bugungi kunda bu muciza bizning qolumuzda. Her bir kişi Kur'an kitabını alıp, Kur'an kitabını oqub indi onun mucizalarını göre Allah. Hem indi mında sırav ve cemaat, mene biz özümüz şu Kur'an'a qarata, özümüzün istibizde bulan vazifalarını ötüyüz mi yok mu? Allah Teala Kur'an'da ayta, inna nahnu nazzalna zikra ve inna lahu lahafizun. Biz de derslikte zikir sizge indirdik. İşke düşürü sizge indirdik. Qabatlab turgan narsani sizga indirdik. Va inna lahu lahafizun ham derslikda biz onu saqlab turamiz diye Allah Teala. Biz onu o'zimiz saqlab turamiz. Butan bir oyatda Allah Teala ayta Alif Lam Ra kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nas minaz zulumati ilan nur. Biz de sana indirdik kitapni bütün kişilerini bir qarangılıktan yoqtılıqqa çıkarır için. Biizni rabbihim. Allah'ın Rabbileri rüxsati bilen. İla siratil azizil hamid. Hayırlı bir şunday maqtavlı yolga Allah'ını çıkarır için dey. Həminə biz cemaat şul vazifalarını, mene şul Allah Teala ayta, biz saklıyız Kur'an Kerim'ni. Mene biz şul saklauda qatnaşabız mı yok mu? Allah Teala ayta, şul Kur'an kitabı verildi, şul naşarlıktan, qarangılıktan yoqti o'ringa шығыр için. Mene biz ul ma'nani Kur'an'da kullanabız mı yok mu? Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde ayta, en hayırlınız de Kur'an'ni İrengeniz hem başkalarga iretkeniz. En hayırlınızdır şul kişi bula. Hem indi galimler arasında şunday delillev yolu var, karşılıktan çıkan mağna diyen. Mene bu hadisini qarasak, şul karşılıktan çıkan mağnası nerse de en hayırsızlığız qaysı? Kim Kur'an'ni yodlamay, İrenmi hem başkalarga iretmi. Hem indi mine şul ulşavını qaraganda cemaat biz indi qararga tiyir. Biz mine hayırlı yoqqa kirdik mi? Yaki hayırsız yoqqa kirdik mi? Mine şul Allah Teala bergen nimetlerini, mümkinçiliklerini biz faydalanabız mı yok mu? Mine oktyabr ayı o'tdi, hazır noyabr ayı bitib bora. İndi 2 ay meşitlerde, medreselerde dersler var, Kur'an okutu dersleri. Mine ul derslerge biz barabız mı yok mu? Ul derse de qatnaşabız mı yok mu? Başlangıç dersler var,
Davam etүче дәресләр бар, Коръән уку дәресләре бар. Менә без ул дәресләрдә катнашабызмы, юкмы, җәмәгать? Һәм инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм нәрсә диде? Коръәнне укыгыз ди. Коръәнне укыгыз, чөнки ул үзен укыганнар өчен кыямәт көнендә шәфәгатьче булып торачак ди. Шул аны саклаучы, аны яклаучы булып торачак ди Аллаһ Тәгалә каршында. Бәлки кешенең гөнаһлары булыр, бәлки хаталары булыр. Һәм Аллаһ Тәгалә шул хаталар өчен сорый башлагач, Коръән әйтер: "Я Раббым, ул мине укып торды. Ул гөнаһларны аңар гафу ит." Коръән шулай әйтеп торыр. Үзенең шул хуҗасын, кем аны укып торды, хөрмәтләп торды, ул инде шулай саклап торыр кыямәт көнендә. Бүтән бер хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм нәрсә диде? Кыямәт көнендә Коръәнне һәм аның нигезендә гамәл кылучыларны китерәчәкләр ди. Алда ди Сыйыр һәм Гимран гаиләсе сүрәләр барачак ди. Һәм алар үзләре буенча яшәгән кешеләр файдасына дәлил булып торырлар ди. Менә шул ике сүрәне аеруча Пәйгамбәрбез искә алды. Иң озын сүрәләр Коръәндә. Сыйыр сүрәсе һәм Әл-Имран сүрәсе. Һәм анда хөкем буенча иң күп җыелган аятлар шул сүрәләрдә. Хәтта ди бөтен Коръән буенча булмаса да шул ике сүрә буенча яшәгән, тырышкан кеше шул дәрәҗәгә ирешер ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Һәм инде җәмәгать шуңа күрә менә безнең шул Коръәнгә карата вазифаларыбыз бар. Беренче вазифа инде ул гарәпчә укырга өйрәнү. Менә шулай фикерләр ишетергә туры килә. Кемдер әйтә, юк, гарәпчә укымасан да була. Хәзер тәрҗемәләре дә күп, урысча да, татарча да, гарәпчә укыганда аның бернинди файдасы юк дип әйтәләр. Чөнки гарәп телен мин аңламыйм, укыганда теге файдасын күрмим ди, мин татарчасын, гарәпчәсен укыйм. Бу бер төрле фикер. Икенче төрле фикер, кешеләр әйтәләр, гарәп телендә укымасан да була, хәзер теге транскрипция белән язган Коръән китаплары бар. Коръән китабын шул гарәп телен язганнар, татар хәрефләре белән, урыс хәрефләре белән, шулай төрле хәрефләр белән язганнар да китап итеп чыгарганнар. Җә инде анда Ясин сүрәсе чыккан аерым, җә анда берничә җүз аерым чыккан. Һәм инде шул китапны таба да күрә дә әйтә, эй, кара ничек рәхәт икән. Гарәп телен өйрәнмәсән дә була икән, гарәп хәрефләрен. Менә татарча укый беләм дә, шуны ачам да укыйм, Коръәнне укыган кебек була дип әйтә. Ләкин җәмәгать алай гына түгел. Инде беренчедән без ни өчен гарәпчә укырга өйрәнәбез? Ул инде шул савап өчен. Гарәпчә уку ул аеруча бер гыйбадәт. Һәм Пәйгамбәрбез аның турында саллаллаһу алейһи ва сәлләм нәрсә диде? Һәрбер укыган хәреф ди өчен Аллаһ Тәгалә 10 хәерлек, 10 әҗр савап язып куя ди кешегә. Һәм ди мин әйтмим алиф лам мим бер хәреф дип. Алиф лам мим иттереп безнең Бакара сүрәсе башлана мәсәлән. Мин әйтмим ди алиф лам мим ул бер хәреф. Мин әйтәм алиф бер хәреф, лам мим хәреф һәм мим бер хәреф. Шулай алиф лам мим дип әйткәч, кеше инде шул 30 әҗр савап ала. 30 хәерлек кебек кылган кебек аңар язылып куя. Ләкин гарәпчә укыса. Һәм инде кем әйтә, шул транскрипция белән генә укыйм, ансы җитә, ул гыйбадәт өлешенә керми җәмәгать. Ни өчен? Чөнки нинди транскрипция язсаң да, ничек язсаң да барбер аны бөтенләй дөрес иттереп язып бетереп булмый. Аны инде менә белә, кем гарәп телен өйрәнә башлый, гарәп хәрефләрен. Ул аны белә. Нинди анда үзенчәлекле хәрефләр бар гарәп телендә, ана бернинди транскрипция белән дә күрсәтеп бетереп булмый. Күрсәтеп маташалар, анда кемдер нокта куя өстән н хәреф өстендә, кемдер анда бер шундый этер куя бер вау хәрефе өстендә. Һәм шулай күрсәтеп маташалар. Ләкин ул барбер ничек язсалар да дөрес булмый. Ул хаталы уку була. Һәм асылда һәр хәлдә инде гарәп телендә укырга өйрәнергә кирәк җәмәгать. Ул инде безнең беренче вазифабыз Коръәнгә карата. Әлхәмдүлилләһ, мәчеткә йөрибез, җомгаларга киләбез, намазлар укыйбыз. Инде шул дәрәҗәгә ирешкәч, менә шул Коръән вазифасын да үтәргә кирәк. Коръән ягында әкрен генә кайгыртырга башларга кирәк. Икенче вазифабыз җәмәгать,
Allah Teala'nın turunda Kur'an'da bizge ko'pgina aytdi, ma'nasi turunda uylarga. Tefekkur, tedebbur. Allah Teala şu narsaga chaqira bizni Qur'on Karimda ko'p oyatlarda. Uylag'izdi, uylanig'iz Allah Teala yozgan oyatlar bo'yicha. Ham endi bunda ikki turli yo'l bilan borib bo'lar. Birinchi yo'l avroq. Endi g'arab tilini o'rganib, shu g'arab tilida o'qiganda anglab borarga. Bu eng xayrli, avr bo'lsa-da. Endi andi darajaga erisha olmaymiz ekan, u vaqtda jamoat endi tarjimalarini olib, hozir Qur'onlar bor, bir yoqda Qur'on oyatlari yozilgan, ikkinchi yoqda tarjimalar yozilgan, turlicha bor hozir kitoblar. Shu kitobni olabizda bir oyat o'qib tarjimasini o'qiymiz masalan, yoki bir bitni o'qib chiqabizda tarjimasini o'qiymiz, yoki anda bir 5 bitni o'qib chiqabizda, ko'p niyatimizda bor. Shu 5 bitning tarjimasini o'qib chiqamiz. Mana shulay Qur'on o'quvlarini olib borga kerak. Qur'onning ma'nosini anglashga kerak. Diristan da mana shu yog'in qorong'ilikdan yoqtiliqqa chiqaradigan yog'in tigi foydalanir uchun. Ani endi uylanirga kerak, shu ma'nolarini bilirga kerak. Uchinchi vazifamiz jamoat Qur'onning oyatlarini yodlarga, suralarni yodlarga. Mana biz namoz o'qiy boshlaymiz-da, namoz o'qir uchun o'rganib qo'yamiz Fatiha surasin, Kul huvalloh surasin, ham masalan Kavsar surasin, eng qisqa suralar. Endi namoz o'qiymiz-da, anlari 1 yil o'ta, 2 yil o'ta, 3 yil o'ta, kishidan 3 yildan so'ng so'raysan, nechta suralar o'qiysan namoz ishida? Ayta Kul huvalloh Kavsar surasini o'qib turam deydi. Bu narsani o'rganmadimmi? Yo'q, bu narsani o'rganmadim. Vaqtim bo'lmadi, yetmadi, halim yetmadi, dertim yetmadi deb kishi shunday sabablar topa. Lekin bu durust değil jamoat. Ayi, namoz o'qiy boshlaganda jita, Kul huvalloh Kavsar surasi jita. Xato bo'lmay namoz durust bo'ladi. Lekin jamoat shu namozning darajasini o'stirir uchun, o'zimizning shu iymonimizni nig'atir uchun bizga endi shu Qur'on oyatlarini yodlab turishga kerak. Bir maqsad qo'yib, mana bu yilda falan surani yodlayim, mana bu yilda falan surani yodlayim, bizning mana bu yodlov tartibi turmushda bo'lirga tegish. Ham endi payg'ambarimiz da sallallohu alayhi vasallam shunday so'zlar aytdi, jannatga kirganda di Qur'on bo'lishiga aytilir, o'qi ham yuqori ko'tarildi, o'qigan sayin. Hamda shu ol bilgan oyatlarni o'qib turganda, oxirgi oyatni o'qib bitirguncha qadar uning jannatda darajasi o'sib turashaqdi u kishining. Ham har bir oyatni o'qigan sayin jannatning bir darajasini minadi andi kishi. Mana biz Fatiha surasini bilamiz. Fatiha surasida masalan 7 oyat. 7 oyatni o'qiymizda 7-darajaga ko'tarilamiz. Kul huvalloh surasini bilamiz. Kul huvalloh surasida 4 oyat. 4 oyatni o'qiymizda 4 darajaga ko'tarilamiz. Hamina bu darajani jamoat o'stirirga kerak. O'stirirga kerak, bilirga kerak, yodlarga kerak. Bulaygina mana men Kul huvalloh Kavsar surasini bilib deb, shuni bilangina namoz o'qim deb, og'aygina yetmay. Hamolda bizning Qur'onga qarata vazifamiz Allah Teala men de onu saqlab turam. Mana men birinchi oyatlarda aytganda, men onu saqlab turam. Hamina shu saqlab turu degan so'z hafiz degan so'z anda qo'llanilgan. Hafiz degan so'z shu Qur'onni yoddan biluvchi. Hamina shu biz Allah Teala'ning ishida shu qo'shgan bo'yicha ishlar, u mana shu Qur'onni yodlov. Bizda mana shu Qur'onni saqlovchilar bo'lar uchun o'qirgana yetmay, tarjimasini bilirgagina yetmay, uni yoddan bilirga kerak Qur'on oyatlarini. Mana u vaqtda bizda Qur'on oyatini saqlovchilar bo'lashaqmiz. Ham endi jamoat 4-vazifamiz, uni da unutmasqa kerak, endi Qur'onni qabatlab turarga. Mana shulay bo'la, kishi bir maqsadni qo'yadi masalan, ham bir 10 bitni Qur'ondan o'rganib qo'yadi. Tirişa o'rana, anari bir yarti yil o'tgandan so'ng so'raysan bu kishidan, aydali o'qib qarali mana falan surani shu 10 bitdan. U o'qiy boshida xatolana boshlaydi. Unutila boshlaydi. Butala boshlaydi, butun suraga kirib ketadi. Bir surani boshlaydi, ikkinchi suraga kirib ketadi. Qoida masalan majlisda shulay ko'rishkash, butun bir ishroqlarda ko'rishkash, qaraysan kishi xatolana. Nima uchun xatolana? Qabatlamadi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam dedi,
yatlangan ayetlerdi, ol beylenmegen ciyeler kebekdi. Eğer de alanı tutup durmasan di, şabada kaşıp gitedi kişiden. Mine biz şul yatlagan ayetlerini beylep kuyurga tiyiş. Beylep dururga, tutup dururga. Onun için mine yalkavlanmışa namaz sayın, mine bilgen sürelerini şulay eğlendirip durabız. Başta yatlap koyabız da, şu sürelerini okuy başlayız da, anlar öteki namazımız ızınaya başlıyor. Şunu bile avuşuna başlayız, vakit kup gitedik namazga. Eğer belki ikindi ile vakitinde umaysızlarak, iş vakitte bütün bir meşakkati var. Lakin kişki namaz mesela, kişki namazga basabız da, haminde şu bütün bilgen sürelerini bir saatden kabatlap çıkabız. Mine bir rekatke basabız da birinci rekatke. Yanda bir rekat işinde iki iş süreni okup koyabız. Kul huvala felak nas mesela. İşisinde bir rekatte okuyabız, bir saatten birisi. Onları ikinci rekatke basabız, tağın iş süre okup koyabız. Onları sünnetine basabız, tağın iş süre okup koyabız. İş olay namaz sayın, indi sürelerini kabatlıp durabız. Bu indi bizning mana shunday bir Qur'onga qarata tartib bo'lirga tegish jamoat. Indi shul Alloh taolo bizga nasib etsin mana bu vazifalarni o'tab yasharga, Qur'onni yotlab, indi shul Qur'on yotlagan oyatlari bizning jannatlarda darajalarimizni ko'tarib tursin. Barakallohu lana va lakum fil Qur'onil azim, nafa'na va iyyakum bil ayati va zikril hakim, innahu huwa jawadul karim va sami'ud du'a.